Bwana mukuru wa parish ya Uganda Martyrs, Reverend Father Didas Kasapuri, yayanjura plane ejo mukushaba kwa mise nkuru okwabakuru muno kusima kw'abanyibanda abarukorera mu rurembo rwa Mbarara. Ninye timwe mwena abanyibanda abatakizire kujoyininga ekigombe kiteki eky'abanyibanda bakuturo muri Mbarara. Nyaburimwe mwije tukwatanise hamwe, united we stand. Abo kubikibine cy'abanyibanda abebembezi bita bastandire faza gume yastandire abantu bakaba batakine mu masikongonisa kuba cyango kiti. Okushaba kwa ibemberwa Reverend Father Steve Nangume orubwana mukuru wa parish ya Kagambo muri Mitoma kandi orupetron wabo owashaba bikirezo kureka kwemariro mu bintu byensi kureka babikorese kutaho mu bukama bwa Ruhanga ngo nahabwe cyo begarukemu. If you listen to the voice of God, don't harden your hearts. Wanyuma ya misa bwana mukuru wa parish Father Didas Kasapuri yayanjura bikiriza plan y'eklezia ensi y'Okwombeka kwenda ahabo kuberho bwa hatu bagishageremu. Plan ne billion mushanzu 7 billion shillings zo sendenche nganye sengo utakwata dasa ingana zona uremo kurri twakatirichi wonka nedino zona kuginaje ya Ruhanga twakwata dasa tasafite eklezia eji. Ogunagirangwe eklezia neija garuke korenke cyo burambuzo mu rurembo rwa Mbarara abo kuba neija kuberho ebyisukizo by'abajurizi kandi neija kushutamisa abantu bari kurenga mu 15. Niza ko nyashima cyambarara abo kwantegategariza kuba tourist asset abantu bize kurambara no kuramaga mu Western Uganda agishitino cy'abajurizi ba Uganda. Abo n'abari bapana ejo erho ebikunda bina pillars buri kimwe cy'ishira mu wa Uganda twatwaje mu eklezia omwe babashagatire okushabira. Umugandi abakaza barkwegitira mu kigombe cya Mothers Union omubusaba dikono bwa Kinoni baje kuziciro cya Maria muno muramago kuba bakaza bari kutina Ruhanga Okwombeka makagabo no korobera abashija babo nabashije kutekitinisa omubakazi babo. Habanza hakutasya abasya munano mu kigombe omukoro gwakorwa saba dikono wa Kinoni Venerable Canon Padre Fred Karugaba arukwerwaho mwebembezi wa Mothers Union Joy Mugisha. Atari Mariamu itutukabe staro ho kuba Yesu akata kuza kuzarwa ngwenu tusima mnonga ntukurebera nka twatanise ke kanisa twijuke kire kintu cyukuru mnonga Ba Mothers Union babatakucendezo butabanko mu makagabo bakuratira umurezi Mariamu bamanya Mariamu ngo akaba ari umurezi cyamureti kuzara umuzungu nabo bakacurera. Okuburra kwa ibemberwa Rubabinda Mushengezi oriyo muhezi wo muhandiki witendekero rya Makerere University owahiga bakazo kubecho kureberaho kirungi. Mariamu twabantishoma umbiyahandikirwa ka ishore kubanza mushoro yagwa 2006 kugira ngo akatungo buganzi kandi akari umushyo shugeye kabashaija naite twino murumo okureba ngo twahagira abacyara baitu abo kuba n'ekitweka kikuru munonga Okwombeka maka. Aha wa TV West and Aidan Bataringaya hamwe na Arwaswa.